Менин аялым Уметова кызы Тынабгүл, ал ломбард иштетет. Ломбард 24. Бул ломбард 2016 жылы январда ачылган. 2017 жылы лицензия деген чыгат постановление, обязательно лицензия депчи, лицензирование. Biz bu лицензияны где-то bir yıl içinde biz alганбыз. Финполиция бизге козгогондо бул уже лицензия бизде болгон. Бирок алар за тот промежуток, который бизде лицензия жок болуп, алар козгочок ишти. И 10 октябрда лицензия болгон убакта бизден алтын буюмдарды алып кетип жатат. Алтын буюмдарды где-то примерно 2 миллион оценочная стоимость, рыночная стоимость где-то примерно 5 миллион, да? Алтын буюмдар. Ошолорду алып кеткенден кийин где-то 2 апрель 2019 жылы соттон чечим чыгарылды. Бизге бул алтын буюмдар кайтарып берилди. Кайсы сот? Городской суд. 3 майда бул уже күчүнө кирип, 2-3 майда. Финполиция бизди суббота күнү чакырды. Выходной день вечер. Biz барсак, бизге конверт бар, алтындарды бизге көрсөткөлү, конверт ичинде эле берип жатат дейчи. Адвокат болгон, биз алган, биз айттык. Бизде алтын буюмдарды чыгарып көрсөттү. Эми грамдап көрөлү, биздин алтындарды жөнөтүп. Конверттен чыгаргандан кийин бул бүт где-то 99% алтындар биздики эмес. Биринчиден, 1-2 алтын биздики болсо да, ошол алтындар уже иштетилген да. Там видно, что помада женская, плюс потом на пломба жок, бумажный пломба бар и алюминий мен сыяктуу пломбалар бар го, алтындар ошол да жок, этикеттер вообще жок. Что то есть бул алтын буюмдар уже иштетилген. Биз понедельник күнү прокуратурага барабыз, областной прокуратурага. Барылсак, алар 3 күн ичинде ошо заявленияны кармашты. Регистрация кылып элечи, РПП. Среда күнү ошо мен барып жаздым, ошо прокурордун үстүнө заявление. Неге бул именно биздин заявление регистрация болбойт деп. Среда күнү кечке саат 5те биздин заявление регистрация кылышты. То есть на 3 күн ичинде буларга возможность берди, чтобы бул Финпол с нами или договорился, или нажим был психологический. Именно 3 күн ичинде действительно ал нерселер болду биздин үстүбүздө. Ошондо мен айттым заявление, сразу буларга возможность берип атсаңдар. Эми какой-то взаимосвязь бар да, областной прокуратуранын бир сотрудниктери и Финполдун бир сотрудниктери. Ошо азыр дагы бүгүнкүгө чейин алтын буюмдар биринчиден жок. Экинчиден азыр следственный мероприятиялар башталат. Ак тоже биз көрөбүз. Кайерде эмне болгон, кандай болгон. 29 январда келди бизге. Почему 29 январда буларда да козголгон жок да? То есть почти что булар 8 ай, 9 ай өткөн да. Лицензия алчаң. Финпол ошо именно лицензия алгандан кийин бизге келип чыкты булар. А сиз ошондо 2016 жылдан бери лицензиясы жок иштеп атасыз? Жок, 2016 жылы лицензия не обязательно болуш керек. Бул 2017 жылы чыгат лицензия боюнчачы. Примерно где-то июль убагында постановление правительства бар. Ошо менен чыгарылып, ушу действующий ломбардтар, жаңы ачып аткан ломбардтар лицензия обязательно алсын, алынсын депчи, финнадзордон. Биз бир жыл ичинде, сиз өзүңүз да билесиз, лицензияны алыш кичине кыйыныраак. Почему? Потому что соответствие кылыш керек, документтер потом бир жерде ошибка чыгат, договордо ошибка чыгат. Ошо кайра бизге 2-3 жолу келди ошого да. Биз бир жыл ичинде алып алдык да ошо лицензияны. И Финпол бизге именно лицензия алгандан кийин келип атат да бизге. Лицензияңар жок деп берип атат. Лицензияңыз жок болот, бирок мен аларга лицензияны көрсөтсөм, нет, за тот период, который у вас не было. Но здесь вопрос не в том, что лицензия, вопрос нового. Почему биздин алтын буюмдар, алтын буюмдар кайра жок алар? Не кайтарып? Башкаларды берип коёду, башка буюмдар, да? Ушундай болду ошондо? Жок, ичинде жок болот. Вообще жок болот алтын буюмдар. То есть получается, булар же иштеп берген, жок кыла берген да ошо. Жана сөз. Жана конвертте салып берип деп атпайсызбы? Ортосунда айттыңызда башка буюмдар, тиги алюминдер бар экен, немеси номерлери бар. Жок, алюминий алып пломбалар. Пломба менен. Биздин алтын буюмдарды алып кеткенде бүт жаңы алтындар болчу керек. Баягы заводской пломбалар менен, кагаздар менен, пломбалар, этикеткалар менен болгон. Бизге кайтарып берип атканда ичине башка алтындарды салып коюптур да. Эски алтындарды биринчиден салып койду и баягы бизде 750 пробалар бриллианттар бар эле да. Бриллиант вообще жок. Ошо жактагычы. Только 375, 585, то есть низкий пробаларды берип атышат да бизгечи. Плюс низкий проба менен да берсе да грамда азыраак да. Например, бир буюмда 150 грамм болчу эле. Бир конверттечи 150 грамм. Бизге кайтарып атканда 3 грамм шакет коюп коюптур да. Это уже слишком, да? То есть там на конверте оценочная стоимость где-то 400 000 жазылса,
400 миң сом. Ошо 400 миң сомдун ичине 2-3 граммдык нерсени салып койду алар. Алдыңыздарбы, албай койдуңуздарбы? Биз албай койдук, бул биздин буюмдар эмес болсо кандай биз алабыз? Азыр эмне деп себепке туруп атышпайбы? 2 жыл болду атабыз. Сурадыңыздар, ошо эмне деп Сурасак, они пожимают плечами, билбей, сетте болгон эмес, сетте жок болуп кетти деп атышат. Кандай ключ кимде десек, менде эле болот. Да сен значит алсың. Жок, мен алдым эмесмин. Бирок башка каналдардан, неформальный каналдардан мага маалымат келди, что действительно бул иштетилген. Менде кечирим сурады деп. Мага 2 күн убакыт берди, суббота, воскресенье. Понедельник күнү мен бет алтында восстановление өткөндүм. Ошо күндө. Бирок мен понедельник күнү жаздым. Понедельникте вот бүгүн уже 10 күн өттү, почти 10 күн жашап. Жок. Шуну шаардык сот полиция мыйзамсыз түрдө алдыңдар алып кеткенге негизде силер кайтарасында жыйын чыгарды? Шаардык сотто ал нерсе жазылган эмес, эми просто мынау бізде протокол бар, именно судебный на даче. А это судья Даиров сам задает вопрос, именно сотрудник финполиции, на основании чего ты себя держишь в баягыда следователь кайсы статьямен, кайсы закон боюнча, кайсы мыйзам боюнча мен камалгандарды айта албай аталчу. Судья сразу айткан, менде 2 шаг бар. Биринчиден дело кирпичке болду. Ну, основной бул банк агенчик келди на сохранение. Ошондо кылбадыларчы. То есть бул жерде личный заинтересованность болгон эди. Жерде мага да чыкты именно каналдар менен биз алтындарды кайтарып берсек, заявление алып койсун деп туяса депчи. Мен айттым, заявление мен албайм. Уже потому что если здесь уже нарушаете закон, да? Мен ладно, мен өзүм правамды билем, окуум билем. Булар мен досторума, мен пландарыма уже чыгып атышат. С кем я уже неформальный каналдар менен чыгып атат. Бул заявление алып койсун депчи. Финполициянын сотрудниктери. Кандай давление болду? Давление? Давление булар еще, да, если бул алып койбосо, да, биз иш козгойбуз, туда-сюда ушундай бар. Булардын следовательдер уже психология манып калды, да, даже до стоячего столба можно найти, да? Причины, где можно на него завести уголовное дело. А за ушундай болот, да, вот. Мен андан окуппайм. Жерде мына болду, да, жерде именно начальник следственного отдела, который сейчас препятствовал, да, 3 дня, чтобы регистрации не было. Это начальник следственного отдела. Ошодон уже говорили информацию, что, в принципе, они могут еще завести другое уголовное дело. Я прям, если он это сейчас слышит, да, я ничего не боюсь. Сейчас закон на моей стороне. И то, что ты вот сейчас делаешь это, я сразу тебе скажу, финполиция не частная лавка, да, твоя. Я хочу то сделать, я хочу это сделать, это не надо делать, да. А закон работает все. Потому что былтыр мага биринчи мага МВД системадан келген, МВД системадан келип бизге да козгойбуз деп нагылып коркутуп бизди. Там вплоть булар бир генералдын атын колдошот. Генерал за нами стоит депчи. Ошо нерсе да барат. Я сейчас не могу сказать, что это следственное мероприятие будет выясняться, на самом деле было или не было этого. Бирок 8 мартта отказ чыгат, токтом. Это гражданское дело, депчи, гражданское порядке решать, депчи. Булар аны Финпол менен иштешет. Финпол бизден алтын буюмдарды алып кетет, ошол алтын буюмдар жок деп кетет. Хотя соттон чечим чыккан, кайтарып алып берсин бул алтын буюмдар. Потому что был именно, если она хочет свои защищать права, мы же у нее не забрать, а өзү келип алып кетип бизге копкон да бул алтындарды. Сиз канча акча бергенсиз алтындарды берген кишиге? Бизге да примерно общий где-то 6 миллион берген. 6 миллион бергенсиздер. Канча жылдык мөөнөт көргөнсүз? Биз өзү бир айга бергенбиз. Бир ай. Ооба, биз ошо октябрда 2017 октябрда бергенбиз. Ошо октябрдан баштап булар бизге акча вообще бергенбиз да. Жерде кичине мына болду да, системачы. Здесь идет система, что ошо заявитель, ошо алтындарчы, бир заявитель болчу да. Ошо заявление менен кайрылган финполициячы. Жерде мына болду, жерде мошенничество болду. Бир адам болду, да. Здесь жок, көп адам эмес. Здесь как раз мындай болду. Бул адам мурун 2 ломбардты да алдаган. 2 ломбардты бул адам алдаган. Менде мына жерде соттун чечимдери бар. Эми жооп кеңешке жооп. Ал эмне деп заявление жазышы мүмкүн, эмне деп? Ну, заявление жазат именно насчет того, что этот лицензия он жазат. Ал адам. Сизге берип алыпты. Сизге алтын берген адам жазат. Лицензия он жазат. Эми аны уже прогреттен, да, анча. Ал жерде мына болот, бул адамды уже соттон чечим чыккан. На основании 2 ломбард бул адам уже алдаган.
Вот здесь жогорку соттон чыккан чечимчи в отношении нее. Потому что она два ломбарда здесь бар. Кенч плюс бар, и плюс келешектен ломбардта 1,5 миллион алдаган болду. Бул адам сговор кылып, полиция менен уже реально сговор кылып, бизди ушундай алабыз деп плашты, но не получилось.